دوستان و پرتیشان عزیز و مخلصان کانال بازار تجه. امروز برای شمایان ماشین بازار خوجند افیر کردیم روز شنبه 24 اپریل. من کسانی که ماشین خر باشتگر مرحمت لایک زیر کرده تماشا کنید. انا خوندا سربی دو تا خوندا سربی بس هکن صاحبش نیست، همون به فقط نمروش میمونیم. کسانی که خریدار باشه که زنگ زنید دوستان. گوتریکس 2007 موتورش نمیدونم چند، موتورش دو بوده است. موتورش دو. نمره تلفنشون 92 760 33 28 دویم نمرشون باشد 92 270 59 53. کسانی که همین خونده سربیه معقول باشه که مرامت زنگ زده خریدار کنید. 2007 موتورش دو دوستان عزیز. اما یک تا آدم در اومدن یک تا لایک زیر کردم تکو لایک اکرام به دو بردن لایک میشه. اکو لایک زیر که استون لایک ماشین بازار خوجان برامای افیر. کسانی که یوتیوب دیداسی که باشد مرحمت من برامای افیر. اینجا کیه وای مای کیه موتورش 2011 بنزین بوده است. نمره تلفن 92 772 54 25. کسانی که خریدار باشه که زنگ زده درباره کیه معلومات پرسید. موتورش 24 کیه K5 اپتیما بوده است. اپتیما بوده است. پادلیسه لایک پادلیسه کنتون منه 700 اکرام میزنیم لایک میشه تکو. ماشین بازار خوجان پرامای افیر مرحمت دوستان عزیز. کسانی که ماشین خر باشه که چه خیلی ماشین در کار باشد در کامنتاری نویسید. لایک هم فراموش نکنید. ماشین بازار خوجان من خیلی اکرام میزنیم لایک میشه. اکرام موبایلش میزنید اون لایک میشه تکو. پادلیت لایک یک ماشین سودا رفته این طرف انده حاضر نفته نمور میکنیم. نه خیلی ماشین در کار باشد نویستان دوستان عزیز. مرحمت ماشین بازار خوجان. تا کامری دو منه کامری دو نرخ و نمایشون نمیدونم که بفکرم از حد بالا نرخش. نمره تلفنشون 92 878 24. کسانی که کامری گفته گشته بود ایمنه برای شما. سلام علیکم کامری 5 گرید گام نیست میگیریم اکو سبشینتون چون اینجا نام
Ha, ikinci bölge bana kucağıra amca oldu. Mashina meharam yoqda. Ana vay savdosi qilaman. Chanchida akajon. Nima dedim? Dediki men raftaga ne oldu? Benim benim. Ha, meram, hay. Qo'ykam yo'q. Gamlet. Ha, yakta sechka savdosi do'st. Sechka. Voy, cham bo'lish do'st. Sekret nima bo'lsa? Shila ham hali aniq chiligini Ha. Hozir bu shular qarasam. chilishga shu qaysi shakl bor inchila bo'ldi to. Ha. Rahmat. Shular hozir 500 so'm narx qilasiz-da, dodiga shonlaydi. Sechka. Yili nechi kun? Mana men chilish shu 500 qilasiz degan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ja odam benihoyat kamda. Автоматический перевод чат. Так. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Naviston do'stlar aziz chiqdim mashina narxi bo'lsa. Mana. Naviston deb nishon berdim. Menda 07 furoshi. 07 98 92 97 16 05 67. Xaridor boshlagan zangda nalborash ma'lumot ketdi. Menjan 07 istotasi mana aytadigan 07. Minam furoshi. Soybash nes faqat. Nomero telefon nishon 92 97 50 50 07 bilas. Nomeri mashinam 07 50 bilas. Xeyri do'stlar darvoza odam benihoyat kam. Savdo nes. Yakta sechka savdosh do'st tamom. Matiz nechi pul? Matiz har xil aka. 40 ming, 50 ming, 30 mingga ham bor. Har xil matizlar bor. BMW'lar bo'lmoqda. Matiz nechi pul beradi? Hozir so'raymiz matizdan narxi. Ekranga urib turinglar. Do'stlar aziz, ekran ba zadiston, ekran ba. Mobil ekran ba zadiston 10 ta odam. 10 ta odam double ekran mobilni zer kunton 10 ta like meshadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Narxi Astraji Caravan Great. Gamnes like 10 ta men chankas bo'lsin, hammakasi like zerkaston, ekranni medleton mobilnash bir like meshadi. Dubl ekran zerkaston like meshadi. Do'stlar, ekranni o'rtasiga hikmat tursalar like bo'ladi. Agar lotin tilida yozdim, men tushunmayapman nima deb yozayotganingizni. Yaxshi tushunganim. Assalomu alaykum deganingizni tushundim. Salom aka deb yozganingizni ham tushundim. Bu qolganini tushunmayapman nima deb yozyapsiz. Like ko'rdim, like. Nexio 4000 arxi narxi shu. Qayerda bu bozor? Bozor Xo'jandda aka, Tojikistonda, mana Tojikistonda bozori. Bet katta bozor, bugun prosta kam odam. Mardum daromad like bizanem iltimos. Kamli, mana like o'zir kunton dalchit merim.
odam kamda просто. Men اینجا efir nima qilaman, главный kanalga bosib qo'yish qilaman, yak gal odam beradi, unga odam kamtar просто. Adum nav daromad like bizaning. Hey rahmat. 7 odam ekran bizadaysiz, son ekran ba mobilnash bu mana. Mana ekran mezanim like mesela ekran ba. Matiz Tiko bormi? Bor aka, bor. Tiko qancha ekan? Hozir men pursam. Mana nomerasham ona zangzaydan so'ybash nes chunki mana. Hamma nomer va zangzaydan narxi pursam. So'ybash nes chunki. Lekin arzon hamma mobilni 3000, 3500 ham xeyli. Mumkin avay ham arzon bo'shadi. Bu vaqtda degan janda sal durustlar bilasinash. Solashni nevestaga neydi? Yelini yozmagan. Nomero telefon navodidu 719 63 Matizchi. Xo'jand qo'yinja. Mexanika budas, mexanika, avtomatli mexanika Matizchi mana. Nesh bo cham pulako Matizto? Mana sekta so'yib dorashyaptim. 23000 so'm mana Matiz furokta mishad. Kasoniki ki xaridor bo'lishga maramat. 23000 so'm savdo bo'lar ekan. Sog'lash 98. Mana nemi nomer to? Nomero telefoni shu 92 922 42. Mana kasoniki ki xaridor bo'lishga maramat. Zang to xaridor nomero to. Matizchi arzon das lekin narxi. Kamera cham bo'ldi aka? 90,000. Ne kamera furushi 90,000 so'm bo'ldi. 2007 naqd namoz. 2007 naqd namoz. Zo'r. Tak. Mana برای زنکا اگه زنکا من ماشینا سرخ قفطازی باشده برای شما واگن 2014 بوده است فقط صاحبش نیست اینجا و نمبرش میمونه زنگ زدم میپرسن دربارش معلومات 92 702 779 3249 نرخش نمیدونم چند پول دیگه خوندای اوانته با فکرم موتورش 1.6 میشه دیگه автомат بس салонаш кожа این مینه برای زرفه شیف مرسدس 190 گام نیز باشد میگیریم کجا بود کورستم اگه گپ بس topsang ko'rsataman toplayapman unga daktar mersi qaldir aytadi Mercedes Benz cham pul desa qo'y nechi pul aka u nechi kuzov bu 190 ga bo'ladi kuzov maydan oladi pul maydasi mana undanmi yo mendan ham bu nechi 100 nechi ha yaxshisi biz chorum kuzov desa qo'y 4000 so'm muomalash bilan mana kasonikka xaridor bo'lishiga marhamat yilnichi Solash navodi chor mana zavodit karamondagi mashina zavodiyon 4000 so'm muomalash bilan bitta kanalim bordi bozor teji degan shuni bir oz konferni qo'shsam odam kam kiradi Nim motor
Aksi 24 kuzovda. Narxi 4000 so'm. Xolos 94. Motorash du. Easy. Numero telefon 93 364 94 00. Mana. Agar ma'qul bo'lsa, Xadavoy chotki balono nav. Narxash 4000 so'm. Bu muomalash. Arzon ham eshak. Tak. Aka nima? Men o'zim mashinada tushmayman, qanday sizga yordam qilaman aka? Men tushmayman mashinada, gapni erkak tushmayman. Bironta usto bilan keling-da mashina olayotgan bo'lsangiz. Agar mashina xarob bo'lsa, mashina bozor va ustoy mefamidagi kim beradi aka. Men mashina mefamam aka. Mana men sechka budagicha maydonam. Sechka mana объемный. Hamma narsa maydonam. Yo elegansmi, pelegansmi budagicha mana maydonam. Motorash duy chorbdas, solash 99. Yeri 99 aka, motor 2 tur. Numero telefon. Atражение bo'lsa. Numero telefon 92 835 16 01. این برای زنکا و برای بچه‌ها میشد. لیکن رنگش سرخه خیلی باشه کو سرخ بوده خلاص نه رنگش سیچکه سرخ خلاص کلام گاب خریدار باشه که منم سیچکه بود من کامری های من خونده سانتافه سانتا کامری دو اینا هم فایبرشون نیست نگین دوستان عزیز فقط نمرهش میمونم خریدار باشه که مرام زنگ بزنید کامری خریدار باشه که مرام نمره تلفنشون 92 840 0050 کامری دو خریدار باشه زنگ بزنید خونده سانتا دوستان عزیز اینا فقط هیچ چیز نیست نمرش هم نیست داشت نیست نمرش نمیداست من اینجا بوده بدست یک نمرش واگن 2015 بوده است نمره تلفن 92 763 53 00 دویم نمرش 92 835 16 00 من خریدار باشه که همین نمره با زنگ زدم san'ati Xo'shmanda bo'lsa zanglaydi, naqsha Purston. Menga دیگه san'ati ichida so'yib durash. Aka, men mashinadan cham o'tasi? 140 so'm savdo mish. 140,000 so'mdan mana muomalashay. Motorash chamesada qo'ydi? Motorash du. Bunday san'ati. 2016 mexanika mi? Ne avtomat biraz. Numara telefon 2016 numara telefonu şu an 92 855 06 25 140,000 so'm boz muomalash biraz. Hyundai Santa Fe do'stlar aziz. Assalomu alaykum do'stlar. Hechbek direkt gamles megirin. Xaridor bo'lsa zayin. Akalar like bosib turamiz. Do'stlar aziz, like zeriktirmaysiz. Mo tavsiya hafta megri. Bu aytadiga kamera mana. Xalinam kamera ham so'rashdi. Kamera chiqishtiruvchi dasni. So'rashdi. Sax motion chiqishtiruvchi. Tojiki bozori kadam bozori Xo'jand ku Xo'jand mana ki savdo yagon jo savdo ne paga aslida paga bozor meja inja
من هم تو آدم آقا نشان دادم آمده میگیتم ماشین تو فروشی باشده که من همجا اونده میگیتم همون من ازبکستان یه گپ نیست ازبکستان باشد ما ای کجا اینجا یک ویرسوچه آیا ویرسو رفتگی آمدگی باشه زوره که نه یک زفیره است تایوت فروشی منه که با اگر معقول باشه که ویرسو گفتاسی گوشتنگی مرا ما زنگ زنیتون 92 747 48 748 88 99 دو دیزل بوده است 2008 2008 موتور 22 دیزل اکن نمبر تلفن 92 748 748 88 99 خیلی بسیار تلفن قله ویرسو که شما از ازبکستان سه بار ارزان یک گپ نیست خیلی ما دیگه دولت میدارد که ماشینا ممکن ارزان تر بیست با نمیدونم کجا تا اینجا من 5 تا 6 تا آدم با وین میکنم ایفیر نمیکنم خوجیستان تازه اروپا ارزان میخه